zao zay vagnabe mikasiky na tonga problème ty niany io za mato mitsangana eto ny antony za témoin nahita maso nahareny ary nikoragna tamanafo maty io afaka malina agnatin'ny za papany ataleo izy taminaka satria papany zala maty io piasanaka maçon zo ke zanako sambondro amy gendarmerie en commandant de compagnie tonga nitsangana zany nandeha karika amy gendarmerie ny za manafo za koragna aminany tsy nomboandreo ny insiste fotona farany za koa insiste igny nahazo nikoragna za ino moa za ny antony nanamboarandreo no tsy haiko izy fa za fo ato voan'ny courant maro eo izy diresendreo zaho izy mila forcé mivona raha tsy tafo jiaby mikasiky basy zegny tsy haiko fika raha mikasiky basy io izy kanefa io fo mila atanao hay fo raha mikasiky basy zegny mila hainao zao volana tamy basy io zao volo nitana basy io ke raha tsy haiko baka izy akory mataoko ivola raha tsy haiko izy ke ino koa ankoatran'izay nahazo anao courant izy courant zala naro eo izy pitandreo courant zaho izy za tsy afaka ivola raha tsy hitako mikasiky raha zay maty koa maty zaho izy ko zegny za anao efa nefa enquête za mba enquête zegny mbola tsy vita mbola tsisy enquête na raiky nataonao akazy izy kazy io ke anao mbiamo an enquête za boko nikoragna tamy zandary mbiamo enquête nazy io fa za tiako hiatriky enquête nazy io satria azon'olo araiky zegny miatriky enquête izy koa misy atao audition enquête afaka miatrika araiky navoaka anazy ke nono izy piasanaka za hiatriky natao marandraigny io za mipotitery andeha tany lera mbiagna manao atao enquête natao koragna regny or fa maty manafo aty à l'hôpital aty nalaky volagna za zay niboaka tamy commandant de compagnie zay ndraiky papany manafo maty io niresiny tsara tabiro tao akory oza zay koa ndray koragna zalahy e izy io koa nambarany donc fa maty ao izy nagnino maty oza maty arivo izy amy l'hôpital nilefa zegny teto baka za nomoaly mbana koragna tamy manafo io misy menoty aminazy amindreo ato ke fomba akory na fa nilefa raha fa tamperatagnan-dreo manafo io voatifitry raparapa zay bako nandeha à l'hôpital aty nizahanay sary mo aminay jiaby ty anareo io koa mpanagazety ke ino raha magaga amy tratra ny voatifitry io olo milefa la bako aby ke tivigna amy tratrany tsy baka afara ô aveo menoty koa managna menoty fa malheureusement zay le menoty io efa tsy aminazy ao ke io koragna misy ay ke naterindreo ty faty io za ma niboaka tamy docteur zay volako may certificat médicaly magnambara fa olo marigny maty aminareo nambarany docteur satro aminay io zagny amay zay fôty ro baka tany agnatriky izy io efa maty le olo ndesindreo haly fa maty izo maty ategna maty zo ao sadaby toerina fa maty zandreo e manafo hoe mbala 18 ans fa zo tsy manantsy za afaka volanareo fa tsy manantsiny manafo maty tegna tsy manantsiny fa ny sambory tsy iloatra raha atsika eto ambanja makasiky ny toedra raha misy ao amin'ny tapony amy tanànany ambanja za solombavam-bahoaka daraka osirdisy izay voafidy agnatin'ny districtny ambanja dia manao zao fambarana zao miaraka amin'ny présidentny vice présidentny assemblée voafidy tany amin'ny faritry Antsirana. Ny zavatra misy dia mikasiky ny raharahany gendarmerie efa iarahantsika nahita tamin'ny moaly jusqu'à niany. Misy tovolahy raiky 20 taona izay nitazony tao amin'ny gendarmerie nandritra ny 3 andro natao fa mitorana resaka basy tsy fantatreto hoe basy ino le izy basy ny gendarmerie sa basy ny civil sa basy ny dahalo sa tsy fantatra mazavatsara hoe atram'izao hoe inona le basy vely ka maty io zazalahy 20 taona zazalahy tsy manantsiny ary zazalahy zay miara miegna agnatin'ny fiarahamoniny maty tsy tradrano noho etraketraka nataony mpitandro filaminana gendarmerie ao ambanja. Rehefa natao constatation io fahafatesan'io zazalahy io
hita fa maro ny tany naratra taminany alohan'izy voatifitra. Misy torture amin'ny lohany ary mandeha raha tanteraka ny lohany. Misy torture ao amin'ny lamosiny ary misy mangamangana amin'ny tagnany. Zay ny zavatra hita ary voatsapa ary nambaran'ny dokotera koa ny taratasy mahakasiky zegny ao fa amin'ny sub Ambanja ny rapport zay nataony raharan'ny-pahasalamagna ao agnatin'ny districtny Ambanja. Ka manologna zay zavatra zay dia eto zay tsy afaka hanginy mikasiky ny ratra na voan'ny olo nahazo tamin'ny vahoakany Sambrano Ambanja. Zany hoe mangataka zay gnanaovagna étude balistique mikasiky le zazamaty. Satria rehefa na ny famotoragna tsotratsotra izahay na tsy anjaranay aza antan'ny fatiasan'le olo tsy nahitagna raha mandriaka. Tonga tany amin'ny hôpitaly koa le olo tsy nahitagna hoe misy raha mandriaka koa atao agnatin'ny hôpitaly. Mazava ho azy fa mety hoa efa naty tany amin'ny bureau le olo de nodiny ndesina agny ivelany dia notofirana. Ka malahelo zahay. Ino loatra ny antony zay amin'ny province n'Antsiranana ihany lasibatra mikasiky raharahany gendarme. Tsy ela tany Antala ary tsy ela koa hitatsika fa miseho koa ao Ambanja. Ka eto dia manaitry anareo tompona andraikitry amin'ny raharahany gendarmerie ijery ankaiky ny zavatra mahazo vahoaka Sambrano fa tena malahelo zay. Misaotra. Mbola tsara vahoaka malagasy, mbola tsara Sambrano. Eto niany tompoko lahy sy tompoko vavy. Voalohany teny mahereza fianakaviana amin'izay zavatra nitsanga tao Ambanja zay hitatsika olo savorivory marobe. Manarakaraka eto mba hisorako be vahoakan'ny Sambrano am'izay fahendrena nasehonareo satria maro tanàna misy zavatra mitsanga ohatran'regny. Atsika mahita misy may bureau, misy fitsaram-bahoaka fa atsika zay tsy nandalo amin'ny étape karaha igny isoragna be nareo. Fa eto zay mitoliky amin'ny mpitondra tany sy ny firenena. Ny zavatra magaga nge tsotra. Le raha miezaka zay le vahoaka tsotra mikalme magnano raha tokotro atao. Fa kanefa kosa mbola misy ny magnararaotro ary misy ny miaro. Fa zay loha enjany eto miangavanao zay le commandant satria anao ny mamehy ny gendarme zay hoitinao. Zay tsy laza fa anao ny nagniraka, fa anao ny mamehy ary tokotro ho hainao iza ny nahafaty zanaka Sambrano ary namany ro olo regny namono. Zay tsitrika amin'ny détail satria détail fa nataon'ny président Naivy. Fa zay kosa zay mitady ny fangaraharana mba tsy hisiany magnaraka. Hitatsika toedra raha maro zay tsy koragna ny tany hafa satria ny tany hafa tsy hainay ny lohany sy vitiny. Ekenay tanoranay misy maditry, ekenay tany jiaby misy tsaiky maditry. Raha dinina nge maromaro aminareo olo maventy ny Ambanja ao ny namono Ambanja. Maromaro aminareo olo maventy ny Ambanja ao olo tsy mariny, tsy manjary, raha tsy jery, raha tsy fagnahy, mahatonga zavatra jiaby miseho. Ary eto sa mitolika mivoaka Sambrano. Efa nambaranay nareo. Nagnino moa tsy le olo tokotro hiaro anareo ny hiarovanareo. Matetiky zay magnambara. Aloha tsika hivondro,
aloatsika hiaro tanànatsika, aloatsika hiaro tanoratsika. Izy zavatra miseho satria misy andian'olo maro amin'ny ambanja io, ny magnapotika ambanja io, fa le raha tsy tsapatsika. Ekenay jaly misy, ekenay ny entimanina tsy de mahampy, lasa fitahin'olo atsika isaka titeky amin'ny zavatra jiaby misy. Fa kanefa kosa cette fois-ci amin'ny fotoan'ny raha mandalo okaloha mba hivondrona ny tanora, ny zanaka sambrano zay mankatia sambrano. Fa eto zay tsy volanke ny anareo olobe mijanolo nareo olobe, satria raha ohatra ka nisy mary ny olobe lazaigna hoe va tia sambrano, sambrano tsy potika karaha io, satria sambrano tsy niany nisy any sambrano nisy fotoagna tamin'ny fotoagnanay tsisy abibiany karaha, satria le olo maventy, le olo napetraka ho zokiny ho tompony sambrano miaro tanora. Fa zao nge tsisy fiarovana tanora, lasa sambrano atao hoe itsikitsina, atao fagnoarana, atao zegny karazany hoe vahoaka ny sambrano tsy dikany. Maro zavatra mandalo amin'ny sambrano, tsy hitanay le olo maventy ny sambrano. Za tsy volagna jiaby mbo miaro ty tombotsoa ny sambrano ty mary, fa kanefa tsy mampirisika tanora andeha hiady, tsy mampirisika tanora agnabiby, agnano fagnabibiana takany tany maro. Fa kanefa izy nambara ino sy mahatoky zao, tanora ny sambrano endry, tanora ny sambrano mifankatia, alohaloha atambatra atsika, ny fitiatsika, itakiatsika alimatsagna, tsy maintsy mila hita olo tompoko, tsy maintsy mila hita. Nagnino moa amin'ny tany sasany le olo magnano abibiana, avoasambotro izy, andiadigna izy, atao zavatra jiaby. Zava tany sambrano nge maro be olo mamono olo, maro be olo magnaraha bibiana, raha fantatrany fanjakagna izy aminaka comme libre. Fa le zaza nge ny farignyesa, le zaza nge tsisy ino nataon'le zaza, le zaza amin'ny quartier mary tanora maro izy fa tanora zegny, zaza amin'ny quartier sambory natao bibiana. Aminay nge hainay amin'ny eritreritrinay ny zavatra misy, ny zavatra niseho, ny zavatra nandalo, satria tsy mbola voanalohany fomba fanaovana igny. Misy atao hoe matetiky na gendarme na polisy raha ohatra mamono olo mitifitr'olo, tifindro amin'ny fasy izy comme quoi atao hoe namaly, mbola tsy mangarahara le raha. Ary eto zay magnambara ho ananareo zokizoky, ho ananareo olobe milaza hoe olobe ny sambrano tsy de sambrano, magnapotiky sambrano, mijanona nareo mangala koenareo. Ary raha ohatra sambrano misy olo dehibe ny sambrano milaza hoe ajanona ty kalma nareo, ambilaza gere izy, tsy mijano izy ny samboritsika, izy ny ataketsika. Alohaloha baseky ny famonoana zanaka sambrano, ho ananareo olo maventy tsy mariny, olo atao hoe zokizoky, tsy manjary, ratsy toetry, ratsy fangay, magnapotiky sambrano, mandavy sambrano, mijanona nareo amin'ny lavaka tramonareo. Fa zay aloha tsy hijano ary tsy kenay zanaka sambrano hijano amty affaire ty, ny vonegna abibiagna be tatran'igny. Mody sary olo ty filiny devant baka atao hoe namaly. Fa nagnino moa ekeko na tsy topsy le izy, le distancin'ny bala raha hitatsika tsara ny distancin'ny bala ny tsy lavitry, distancin'ny bala nge tsy lavitry raha hitatsika. Ary mino tsara zava olo par terre izy mitifiriny, olo par terre izy mitifiriny, satria le trou zay koa ne tsy draba, zay koa ne navinahita olo voativitry basy, olo voativitry basy koa fa misy la distance de 3 mètres, trou tsy hely ohatran'igny, la trou miboaka be, fa igny bala mbola mierigny izy, zegny hitatsika somary bebe hely izy fa le trou-ny bala raha ohatra la distance ho izy roniny fa nilefa tokotro be ohatran'ny ty izy. Ary eto zay tsy zanaka sambrano tompony andraikitry basinareo very, oka aloha tsy zanaka sambrano. Ary eto
magnambara zay milaza aminareo zoky mpitondra sambrano na olo lazay olo beny sambrano apitranareo fepetra ataovanareo fepetra volanko fa zay kazakadalenareo milaza hoe misy olo be mitany sambrano zao ny zavatra nisy anareo mihitsy nagnapotiky sambrano anareo responsable amy raha jiaby mandalo satria ino antony anareo tsy mandray andraikitry anareo tsy mijery feky tanora ny sambrano zay tamin'ny fotoagna anenge ny valivalaigna zay ny arovagna zay anareo ny anty ataonareo regny mpamon'olo regny barbeau regny forosy zay vi fomba fitahizaigna zanaka zegny fomba fitahizaigna zanaka ny liberneky sambrano atao miavianareo ro ato gogo misy olo maventy masaky milaza karaha zay miavia mitany sambrano nareo fa ro jiaby ato gogo sandondo dondoro satria anareo ny mihina volandro anareo ny manendro ary oaka aloha tanora sambrano alolo ietsika atsika itsangaka atsika tsy eketsika décision vandivandindro io zao atsika alohany olo andeha petraka ndiasa amy sambrano manomboky niany tokotro atsika tanora ny mandre fepetra mangala renseignement tiany apetraka fa tsy olo andeha titindregna olo mahafaty zanaka sambrano areto zaho mitolika aminareo zaho tsy hoe asa tsy eloko mitoliky aminareo mitondra sambrano zao ny ambarako eto za mitolika aminao monsieur le maire rahalahy mandresa andraikitry tompoko mitolika aminareo zanatany ianao ambanja ianao sambrano ianao monsieur le maire monsieur le député zanatany ianao ambanja anao sambrano anao donc zay ny azo todigna ny zanatany sambrano ianareo ihany areto zay mitolika aminareo zoky zay napetraka zoky baba rahalahy amty tany sambrano ty mba mandresa andraikitry tompoko fa marary sambrano mijaly zay zanaky sambrano mataotro zay zanaky sambrano